Baje kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Uyu munsi mbazaniye inkuru ishyushye cyane, inkuru yateje igikuba n'umutingito ukomeye mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo batazira Faci Beto. Mu Kinshasa basakuzaga amanywa n'ijoro basaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano Ubufaransa, igihugu gikomeye cyane ku mugabane w'i Burayi, cyo cyohereje umugaba w'ingabo zacyo zishinzwe umugabane wa Afurika mu Rwanda. Kandi ntabwo ari Ubufaransa gusa, kuko mu buryo butangaje turi bubabwire u Rwanda rwanakiriye intumwa zikomeye za gisirikare zivuye mu gihugu cy'Uburusiya. Bivuze iki kuri diplomasi y'u Rwanda? Bivuze iki ku cyizere cya Kinshasa n'amarira yabo batakira umuryango w'ubumwe bw'i Burayi? Gumana natwe kugera ku musozo wumve uko u Rwanda ruri kwandika amateka mashya ku rwego rw'isi, ndetse n'uko diplomasi yacu igeze aharyoshye cyane. Urakaza neza kuri Pilot News TV, ijwi ry'ukuri. Reka dutangire ku ruzinduko rw'akazi rudasanzwe, uruzinduko rw'amateka rwa Major General Pascal Iyani. Uyu mugabo kuri babandi batamuzi cyangwa bakurikira ibya gisirikare gake, si umuntu usanzwe, niwe mugaba w'ingabo z'igihugu cy'Ubufaransa zishinzwe imikoranire n'ibihugu bya Afurika yose. Uko ntabwo ari ukugenda gusura gusa nka mukerarugendo cyangwa nk'ubukerarugendo, oya rwose. Ni uruzinduko rw'akazi rukomeye cyane, rwatangiye ku itariki ya 18 rukarangira ku itariki ya 20 Gicurasi 2026. Mu munsi wa mbere ageze mu Rwanda, uyu mugabo yagiranye ibiganiro bikomeye cyane kandi birebeye na Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda Bwana Juvenal Marizamunda, ndetse ahura n'umugaba mukuru w'Ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ntabwo byagarukiye aho rero, kuko nyuma y'ibyo yakomereje mu nama yihariye yagiranye n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare mu Rwanda. Ibiganiro byose byibanze ku kintu kimwe gikomeye cyane, Banyarwanda: gushimangira ubufatanye bwimbitse hagati y'ishami ry'ingabo z'Ubufaransa zishinzwe imikoranire n'ibihugu bya Afurika ndetse n'ingabo z'u Rwanda arizo RDF, Rwanda Defense Force. Ubu bufatanye bushatse kuvuga ko Ubufaransa bubona u Rwanda nk'umufatanyabikorwa wizewe ndetse urenze abandi, ibyo twakwita nka trusted partner mu rurimi rw'icyongereza. Ubufaransa rero bukabona u Rwanda nk'igihugu cya mbere gishobora gucunga umutekano no gutanga umusanzu ufatika mu bikorwa bya gisirikare n'amahoro muri Afurika nzima. Ariko se ku cy'uruzinduko rwa General Major Pascal Iyani rwateje ikibazo n'umujinya udasanzwe mu baturanyi bacu b'i Kinshasa? Amakuru yizewe cyane twabashije gukura hafi y'aha hantu h'ibyemezo, by'umwihariko amakuru yacu y'ibanga twakuye kwa Nathan utari kure y'iyi nama, yemeza adashidikanya ko kuza k'uyu mugabo w'Umufaransa i Kigali byababaje bikomeye cyane Tshisekedi n'agakundi ke k'abajyanama. Kinshasa yongeye gukubitwa inshuro mu bya diplomasi. Uti kuki bababara cyangwa se bicira icyara cyangwa bari mu gahinda? Impamvu iroroshye cyane kandi irumvikana. Ku bakurikira politiki yo mu karere, u Rwanda abazayirwa bamaze igihe kinini cyane barusabira ibihano by'uburyo bwose n'amabara yose. Basabye umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ibihano igihe kirekire, ndetse basaba by'umwihariko igihugu cy'Ubufaransa ko cyafata iya mbere mu gufatira ibihano u Rwanda. Bitwaje ku Bufaransa bufite ijwi rikomeye cyane, kandi Ubufaransa bukaba ari ibanze cyangwa ari igihugu kibanze, no kuvuga ngo bafite icyo bita veto power, n'ijwi rikomeye muri European Union. Kinshasa rero batekerezaga ko kwirirwa barira mu mahanga bazana ibirego bidafatika ku Rwanda bizatuma amahanga aheza u Rwanda maze bakarwigizayo uko biboneye. Gusa guko kuri kujya ahagaragara buri gihe, ubwo tuvugana uyu munsi igisirikare cy'Ubufaransa gikeneye u Rwanda cyane kuruta uko abazayirwa bitekereza ndetse n'uko babirota, ndetse n'u Rwanda narwo rukeneye Ubufaransa mu bufatanye bw'inyungu z'ibihugu byombi.
ziriya nduru zose z'ikinshasa rero basaba umuryango w'ubumwe bw'iburayi ibihano, basaba nyine ko umuryango wafatiye u Rwanda ibihano, ndetse n'ibyo bavuze cyangwa imyanzuro yayo kuri RDF mu gihe cyashize byose biraganisha ku nsinzi imwe isanzwe iranga u Rwanda buri munsi. Bivuze ko ibihano basaba baririra amanywa nijoro iyo miryango ntibizigera bibaho, ntabwo bishoboka na gato. Ubufaransa buzi neza ko RDF ari igisirikare gikomeye kigenga kandi gifite discipline ku mugabane wa Afurika, bityo gukorana nabo ni inyungu ikomeye cyane y'Abafaransa ubwabo. Kuri ingingo byanyibukije amagambo akomeye kandi y'ukuri y'umudamu witwa Gatarina wigeze kuvuga ati ibyanjye ndabona bimeze neza, hababaje ibyamama minani n'inzigo ze. Uko niko u Rwanda ruhagaze magingaya. Ibyacu mu Rwanda, diplomasi yacu imeze neza cyane, igeze aharyoshye pe. Hababaje rero ikinshasa ari nabo baba minani bacu hamwe n'inzingo zabo zo kwirirwa basaba ibihano bitazigera bibaho mu mateka. U Rwanda twe duhagaze bwuma, turatsinze. Reka twongere tugaruke ku bindi bikorwa byaranze uruzinduko rw'uyu mugabo Major General Pascal Iyani, kuko bitagarukiye mu biro gusa. Ku itariki ya 19 Gicurasi 2026 uyu muyobozi mukuru w'ingabo z'Ubufaransa yasuye ishuri ry'ingabo z'u Rwanda rihugura abasirikare rya Gabiro. Kubera iki rero yasuye igabiro? Ahantu ndi icyicaro cy'ubumenyi n'ubushobozi bwa gisirikare cya RDF, kandi kuhasura bivuze kureba uburyo ingabo z'u Rwanda zifite imyitozo iri ku rwego rwo hejuru cyane, ku rwego mpuzamahanga. Ibi byongera kwemeza amahanga ko abasirikare b'u Rwanda batojwe neza kandi biteguye guhangana n'icyahungabanya umutekano icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero ku munsi w'ejo yagiye mu karere ka Musanze atanga ikiganiro gikomeye cyane kandi cy'amahirwe adasanzwe ku banyeshuri biga mu ishuri rikuru rya gisirikare. Mu kiganiro cye rero n'abo basirikare bakuru yabaganirije byimbitse ku mikoranire y'ingabo z'Ubufaransa ndetse n'icyerekezo cy'Abafaransa ku byerekeranye n'umutekano w'umugabane wa Afurika. Kuba umugaba w'ingabo z'Ubufaransa mu bya Afurika aza kwigisha no kuganira n'abasirikare bakuru b'u Rwanda, abaofisiye bakuru b'ejo hazaza, birerekana icyizere gikomeye n'icyubahiro igihugu cye kigira inzego z'umutekano z'u Rwanda. Ibi ntabwo ari ugusorana bisanzwe nko kunywa icyayi gusa, ahubwo ni ukubaka umurongo w'imikoranire ya gisirikare uzaramba imyaka n'imyaka iri imbere. Ibi ariko ntabwo birangirira aho ngaho, kuko ibyatangaje benshi ku isi yose n'uburyo u Rwanda rwerekanye ko ari igihangange mu buryo budasubirwaho muri diplomasi mpuzamahanga. Mu gihe bamwe bibazaga ku ruzinduko rw'Abafaransa, ingabo z'u Rwanda RDF zanakira inama ya 7 ya komisiyo ihuriweho y'u Rwanda n'igihugu cy'Uburusiya ishinzwe ubufatanye mu bya gisirikare. Tekereza nawe ukuntu igihugu gishobora kwakira intumwa z'Ubufaransa, igihugu gikomeye cyane mu muryango wa NATO, ndetse n'intumwa z'igihugu cy'Uburusiya icyarimwe ku butaka bumwe i Kigali mu cyumweru kimwe, kandi byose bikagenda neza cyane nta nkomyi. Iyi nama ikomeye ihuza u Rwanda n'Uburusiya ikaba izamara iminsi 3 yose, kuva ku itariki ya 20 kugeza ku itariki ya 22 Gicurasi 2026. Iyi nama ngarukamwaka ikorwa hagati y'u Rwanda n'Uburusiya. Ni urubuga rwiza kandi rukomeye rwo gusuzumiraho aho ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'u Rwanda n'Uburusiya bugeze, ndetse no kurebera hamwe indi mikoranire mishya y'ubufatanye igomba gushyirwamo imbaraga mu gihe kiri imbere ku nyungu z'ibihugu byombi. Iyi nama iyobowe na Brigadier General Patrick Karuretwa, umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga bwa gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda, hamwe na Bwana Anatoly Panchuk, umuyobozi wungirije w'urwego rwa leta y'Uburusiya rushinzwe ubufatanye bwa gisirikare. Intumwa z'Uburusiya ziri Kigali nazo ntizicaye gusa cyangwa ngo zirekeze mu nama gusa, kuko izitabiriye inama zanagiranye ikiganiro gishyitse na Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Juvenal Marizamunda hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, bakaba bibanze cyane ku kurebera hamwe ibyihutirwa byakorwa mu bufatanye mu bya gisirikare. U Rwanda ruri gukorana na East and West, uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi icyarimwe,
uku ni ukwigaragaza nk'igihugu cyigenga kandi kizwiho ubuhanga buhambaye mu gukora politiki itagira uyibogamiraho ahubwo ishingiye ku nyungu z'abanyarwanda gusa n'umutekano wabo. Mu gusoza iyi nkuru rero, kuri aba bazayirwa bumva ko amahanga azabafasha kurwanya cyangwa kwangisha u Rwanda ku ruhando rw'amahanga, ku ruhando mpuzamahanga, ndashaka kubabwira mwe mwese mukurikirana ibintu ko u Rwanda ruticaye kandi ntiruzigera rwicara. Diplomasi y'u Rwanda nk'uko nabivuze kare igeze aharyoshye cyane. U Rwanda rubasha kuvugana n'ibihugu bikomeye byose ku isi kuko rwiyubatse, ruri ku murongo kandi ruzi icyo rushaka. Twabonye ko Ubufaransa bukeneye u Rwanda kuko u Rwanda rufite inyungu mu gukorana n'igisirikare. Ubufaransa bufite inyungu mu gukorana n'igisirikare cyubatswe neza, cyumvikana kandi gicunga umutekano ku rwego rwo hejuru mu butumwa bw'amahoro. Twabonye kandi n'Uburusiya nabo baganira na RDF kugira ngo barusheho kwimakaza ubufatanye bwa gisirikare no kuzamura ubushobozi bw'ibikoresho. Ibi byose birerekana ko intsinzi iri mu biganza by'u Rwanda buri gihe, ndetse ko na ziriya nduru z'amabara bataka muri European Union ari impfabusa. Abirirwa basakuza bazakomeze basakuze kuko bo babigize umwuga wo kurira, ariko u Rwanda rwo rukomeje urugendo rwarwo rwo kwiyubaka no kubaka umutekano ufashe udashobora guhungabanywa n'uwo ari we wese. Ndashaka rero kuzajya mbwira abazayirwa n'abandi bose bafite amatwi, abumva bagomba kumva kuko mbamagezaho amakuru y'ukuri. Mukomeze rero mudukurikire mukanda subscribe kugira ngo mukomeze kubona amakuru yizewe asobanuye neza, acukumbuye kandi adafite ahabogamiye, ukurikije uko ibintu bimeze ku kibuga nyirizina. Ndabashimira rero cyane mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi, mukomeze kudushyigikira hano kuri Pilot News TV. Twese hamwe turakomeye. Niba utarakora subscribe kanda kuri iyo nzogera ubu ngubu, ubwo ari kwikanda wamaze gukora subscribe, kanda kuri like, unakoreshe ya usangiza abandi inkuru kugira ngo kuri kugere kure hashoboka. Turabakunda cyane, mugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu yandi makuru ubutaha. Ciao ciao.